kodwa inesandla esikhulu bafowethu lapha kuzikode. Namhlanje ke bafowethu ngijabule kakhulu ukuthi ke na ubaba uMngcwabo uyahlehla afike la kwazikode bafowethu azongisingatha njengomshana wakhe impela njengoba ethi ke na bakanje benomama hayi bafowethu kunjalo bafowethu ngiyumshana kaMngcwabo uyahlehla ngisho nasempandeni bafowethu kunjalo nje bafowethu uzikode lokhuluma ulayelile ubaba uMngcwabo uyahlehla ubaba uDlamini ukuthi ke na uzikode umthola kuphi wazi phakathi esigodlweni sakazikode mangabe nje uthi kuIlofu la opposite Faraday ushilo futhi wathi mawungena ekhemeshe ngeke umthole uzikode uzofika ubuza abasebenzi bazokutshela ukuthi hayi uthi Jobe ufikele kwazikode ulapho uzomtshela khona izikode ngiyabonga kakhulu malume ningathuki mangabe ethi mshana ngiyumshana phela mshana ithini inombolo yakho mina ngise TV